Amakipe yombi aranganyije ni mu mukino wari wayahuje kuri uno munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 12 kuri stade Amahoro i Remera. Ni match yaje gutangira stade yuzuye yapfutse, abafana buzuye, ikibuga bacyuzuye mu mabara y'umukara n'umweru ku ruhande rw'abafana b'ikipe ya PFC ndetse no mu mabara y'ubururu n'umweru ku ruhande rw'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Abafana bo bari bakubise buzuye, abakinyi baraza bakora shifoma baritoza neza cyane, abakinyi baraza ni mwiza mu kipe ya Rayon Sport harimo witwa Kadim Ndiaye, Bugingo Hakim, Omar Digne, Nsemane Mabure, Ombolenga Fitina, Niyonzima Olivier Sef, Azizi Basane, Muhire Keveruni, uwitwa Iragwa Haji, uwitwa n'umusore bamwita Faringanye. APRFC ni uko nabababwiye n'uwe niko babanjemo bamwita Mamadou Lamine Bara, arimo Pavel Nzira, Byiringiro Gilbert Kagege, niyo mugabo Claude Arius Wane, Nigena Clement, Tadio Ruwanga, uwitwa Dushimana Olivier Muzungu, uwitwa Bamadusi ndetse na Mugisha Gilbert barafinda. Ikipe yose yaririmo match yaje gutangira. Rero APRFC ubona ko iri kudomina, ariko na Rayon Sport ikanyuzamo ikata ikipe ya APRFC kabona uburyo bwinshi kuruta Rayon Sport, aho babona ko match yatangiye ubona ikipe ya Rayon Sport irimo idefanda gusa siko byaje kugenda. Nayo je cya kabiri cyaje kugeramo itangira kwataka ireba ko yatsinda ikipe ya APRFC ikaba yatsinda igitego gitunguranye, ariko nanone APRFC nayo ubwugarizi bwayo bukaba bwiza cyane kuko hari imipira myinshi wabonaga ko witwa Nigena Clement n'uwitwa Arius Wane bagendaga bakuraho rwose, babona ko byakwiye kuba ari igitego cyari cyabazwe. Iyo graphique mubona nuko stade yari imeze, abafana aho ngaho ni ku ruhande rw'abafana ikipe ya APRFC urabona ko bari bakubise buzuye stade, bari bayipfukiranye rwose, amatara meza stade, ubona ko stade bigaragara neza, hari n'umubare y'amabanderole yarahanitse ageze hasi neza cyane. Murabibona iyo ni stade Amahoro. Abafana bo ku ruhande rwabo bari bakoze ibyo bari bashinzwe kuko wabonaga ko ari abanyacyubahiro, aba diaspora, abakobwa beza n'abandi bagiye batandukanye bitabira umukino, ariko bose baje gutaha nawo babaye ndetse n'uwishimye kuko batashye ikitwa igitego ari ubusa ku busa. Na handi rero ukuri ibyiza ni kuri Sport Journalism Galaxy TV. Kora subscribe dukomeze tubane, video cyakomeje ndimo ndakwereka ibyiza byanze uyu mukino wa APRFC n'ikipe ya Rayon Sport. Nakomeje kubereka abafana graphiques zibereka abafana video nziza, abakinyi bari mu kibuga. APRFC mu mabara meza y'umweru rwose, ari yaje yambaye jezi nziza cyane, yambaye umweru mwiza usa neza, umweru dede, umweru utavangiye, nomero zandikisha amabara y'umukara. Rayon Sport ni ubururu bwayo bwiza cyane buri mu tubara tumwe, ariko nomero zandikisha amabara y'umukara n'ibara ry'umuhondo imbere ryanditse company ya Skol cyangwa se Skol, umufatanyabikorwa wayo mukuru ufasha ikipe kuba yakomeza kubaho neza cyane mu buzima bwiza. Iyo ngiyo ni kufura nziza cyane yatewe n'uwitwa Niyibizi Ramazani, ikaza kuba yatera igiti kizamu. Ni kufura abenshi bavuze ko izaba kufura nziza cyane, iyiza kujyamo kuzaba kufura ya sezo, ahubwo no gushaka kuzaba igitego cya sezo kuko ni kufura nziza yanyujije impande y'urukuta, iragenda ishota igiti kizamu, umupira uragaruka, usanga abakinyi ba PFC batiteguye neza, biza gutuma ikipe ya APRFC irata iki gitego. Rero ngo n'uwitwa Rwarutabura arimo ahangana n'uwitwa Rujugiro kuri penalty, byaje kurangira uwitwa Rujugiro atsinze Rwarutabura penalty 3 ku busa, aho yazitsinze zose. Igihe Rwarutabura ajya gutera penalty ya mbere rwose Rwarutabura akayita hanze, gahita birangira uwitwa Rwarutabura atwawe n'uwitwa Rujugiro miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda yateguwe na Momo. Iyo ngiyo ni yakufura nababwiye, uwitwa Ramazan kufura nziza cyane yakase, ariko ikaza kuba yatera igiti kizamu ikagaruka. Abantu benshi bumvaga ko cyakwiye kuba ari igitego, ariko siko byaje kugenda. Rero aka kanya nta kindi ngiye kubereka amagambo yavuzwe ubwo iyi match yarirangiye, aho benshi bavuga ko Rayon Sport akwiye kuba yahawe penalty kuri action yakozwe n'uwitwa Suwane Niyigena, aho abenshi bavuga ko umupira ukoze akawukoresha amaboko, ariko hari n'abatabyemera bavuga ko umupira yawukoze ari nyuma box. Abafana ba Rayon n'abandi bagiye batandukanye bati Suwane umupira ukoze ari muri box yakwiye ko ari penalty, ariko tugomba kubaha icyemezo umusifuzi yafashe kuko umusifuzi we ubwe yivugiye ko
iyi ngiyi atari penalty ahubwo umupira yawukozeho ari yarenze box, iyo mpamvu bahise bamuha ikarita y'umuhondo kuko mibona muri action yawukozeho asa nk'urimo asohoka muri box, aho yarangiye yaguye hasi akagwa inyuma ya box, kandi umupira wo bigaragara ko yawukozeho akirimo, ariko nk'uko amategeko ya gisifuzi avuga kirazira gutanga penalty utizeye neza cyangwa se ufata umwanzuro utizeye neza, ahubwo ko aho gufata umwanzuro utizeye wahitamo kureka ugafata umwanzuro utabogamye, kuko nk'ahangahe yatanga penalty abafana b'ikipe ya PFC bari kwemera ko ari penalty, bari kuvuga ko atariyo bakaba bari kurekarama. Rero ikiza Murindangabo Moise umusifuzi uyu mukino yakoze nuko atatanze penalty, bikaba byatumye amakipe yombi ataha atishimye kandi agataha atababaye, kuko iyo match yabaye 0-0 muhamwanganyije nta numwe barushije undi, na wataha avuga ko yarushije undi, kandi i match yaje kurangira witwa Muhire Keveruni ari ubaye man of the match, kuko bigaragara ko yakorewe amakosa menshi, aho yakoreweho amakosa arenga 8 yose mu mukino. Ni kufura 8 zakorewe kuri kapiteni Muhire Keveruni, uko mubibona ne warutanze ya passe yari igiye kuvamo penalty y'ikipe ya Rayon Sports, kuko bigaragara ko Aliou Soane yaje kuba akora umupira, ariko na kuri video murabibona ntago wakwemeza 100% niba iyi ngiyi ari penalty cyangwa se atari penalty. Ushaka kuvuga ko yari yavuye muri box, ndetse cyangwa se ukavuga ko yawukozeho akiri muri box, ni uburenganzira bwa buri umwe wese, ariko ikiza gihari nuko abafana bose batashye bishimye, nta numwe uvuga ko abangamiwe. Ahangaha ni kuri Sport Journalism Relax TV, kora subscribe ukomeze kubana natwe makuru yose y'imikino. Altravis twakunda cyane.